বিনা বিভু আশিসে କିଛି ତ ହୁଏ ନା। বিনা বিভু আশিসে କିଛି ତ ହୁଏ না। অবুঝা মন কিয়া এসবু বুঝে না, এসবু বুঝে না। বিনা বিভু আশিসে କିଛି ତ ହୁଏ না। বহিযায়ে এ মলয় চুমি যায় তনু মন। আসে ভাসি কেতে মেঘ মধুরে হুয়ে মগন। বহি যায় এ মলয় চুমি যায় তনু মন। আসে ভাসি কেতে মেঘ ভরি যায় এ গগন। তথাপি বিনা দেশে, তথাপি বিনা আদেশে বরষা তো হুয়ে না। অবুঝা মন কিয়া এসবু বুঝে না। বিনা বিভু আশিসে କିଛି ତ ହୁଏ ନା, କିଛି ତ ହୁଏ ନା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜି ହେଉଛି 27 ଜୁନ୍ 2022। ଦୀର୍ଘ ପ୍ରାୟ ମୋର୍ ଦେନ୍ 2 months ହେଲା ମୁଁ ବିଲକୁଲ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିପାରିଲିନି। ଆଇ ବିକେମ୍ ଲିଟଲ୍ ବିଟ୍ ସିକ୍। ମୋତେ ଗୋଟେ ଡାଇବେଟିକ୍ ଅଲ୍ସର୍ ହେଲା, ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେଇଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର 21st ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆନିଭର୍ସରୀ। 21 ବର୍ଷ ତଳେ ଜୟପୁରରେ ମୀନାକ୍ଷୀ ସହିତ ମୋର ବିବାହ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୀତ ମୁଁ ଗାଇଲି, ସେଇ ଗୀତ ରୁନା ଗାଇଥିଲା। ଆଜି ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲି, ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା, ସଦ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋଳକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାଇ ଗଡ୍ସ ଗ୍ରେସ୍ वी आर हियर। प्रभुଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସେ ଗୋଟିଏ ପଦ, 103 ଗୀତ, 1 ପଦ ଆଉ 2 ପଦ। ହେ ମୋହର ମନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କର। ହେ ମୋର ଅନ୍ତରସ୍ଥ ସମସ୍ତ ତାହାଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କର। ହେ ମୋହର ମନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କର, ତାହାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ସବୁ ପାଶୋର ନାହିଁ। ତାହାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଚୁର। ଦୀର୍ଘ 21 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଛି, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଛି ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ ଦାନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭରପୁର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଦାନକୁ ହିସାବ କରୁ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କ ଖାତା ଭରପୁର ହେଇଯିବ, ପୁରିଯିବ ଖାତା। ଆମମାନେ ମନେ ପକେଇ ପକେଇ ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ଦାନକୁ ହିସାବ କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ସମୟ ଯେମିତି ଆମମାନଙ୍କର ଆଜି କଟୁଛି, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛୁ, ଆଉ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହିତ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରୁଛୁ ବା କିଛି ଗୋଟେ ରେସିପ୍ରୋକେସନ୍ ବିଷୟରେ ଭାବୁଛୁ, ତାହେଲେ वी आर लैगिंग बिहाइंड। ସେଥିପାଇଁ ଦାଉଦ ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ହେ ମୋହର ମନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କର। ଆମ ମନ ହାଜ୍ ଟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ଦ ଲର୍ଡ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ। ହେ ମୋର ମନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କର ଓ ତାହାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ସବୁ ପାଶୋର ନାହିଁ। କାହିଁକି ମନର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନବାନୀ ହେଉଛି ବା ମନର ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳତା ହେଉଛି ଯେ ସେ ପ୍ରଥମେ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ଗୁଡ଼ାକ ପାଶୋରିଯିବ।
तापर अमंगल दान गुड़ाक सब गंठी बांधिकी रखिथिबो किंतु प्रभु दया अनुग्रह आमक प्रत्येक प्रति प्रचुर आम चेष्टा करूँ जे आम जीवन प्रत्येक मंगल दान को आम न पास करी ताको मने पकई पकई प्रभु को धन्यवाद करू करू आम मन आम अंतरस्थ समस्त प्रत्येक समय आम धन्यवाद सूचक बड़ी धन्यवाद सूचक आमर जीवन आम एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड रे कंटिन्यू करूँ एते दिन पर जो मुझे रेकर्डिंग करें से प्रभु को विशेष विशेष धन्यवाद दूँ प्रभु आम को विशेष आशीर्वाद करूँ आउ प्रत्येक को शुभेच्छा नमस्कार आशीर्वाद स्नेह जे मोर 21तम मैरिज एनिवर्सरी मुझे तो काली राति मीनाक्षी माँ समस्ते आम जीव देगे थिलु मनी समस्ते थिलु आम सेलिब्रेट कलु आज आमर काम हेतु जेहेतु पिला एग्जाम चलती से कटक आसिक पहुँची भुवनेश्वर रही मनी भी मो सहित अच्छी ए सबुति प्रभु को धन्यवाद दूची थैंक यू सो मच जे मुझे रिगेन करने को चेष्टा करुँचे आज आउ थे जमी मुझे रेकर्डिंग करें प्रभु को दया मो प्रति प्रचुर प्रभु को अनुग्रह मो प्रति प्रचुर मुझे असुस्थ होती आ से सुस्थ कर धन्यवाद करुँचे आ प्रभु गौरवान्वित हूँ प्रभु धन्यवाद करुँचे समय पाए ये सुजोग पाए ये जो मैरिज एनिवर्सरी 21st मैरिज एनिवर्सरी तुम्हें गौरव पूजा प्रशंसा पाओ तुमरी धन्यवाद करुँची मन आ अंतर सहित मंगल दान को मन रखा मत ज्ञान बुद्धि उत्तम मन सबु विषय दियो जीशु नाम मांगिली आमेन।